Athi badla kwalo umfundisi athatha afake emlonyeni ngathi yabona ke le ngakwenza ngathupha kakhulu naye uthatha kuwo nawe usheshe ngibambele neveli thula ke bantu iBhayibheli selifundiwe kaNkosi yami umuntu nje unyanya kuyalwa akude nje indaba yakho uNkulunkulu akakuthandi kuye eceleni kodwa nabe uthanda lokuyalwa noma mawuyalwa uthi ungahambe ebusuku bese ke nawe ungasahambe ebusuku uNkulunkulu uyakuthanda yabo nje nyalo siyakhala sicathuka mina nje ngisuke kahle la ngithi ngitiyele endlini itolo kodwa ngigcina ngihamba ngalesinye istradi ngingakatimiseli khamba ngaso ngavele ngathi no angivani khamba la kunebantu abaningi khona la bento kanje ngavele ngayishanga ku doctor ngakhuphula esikonteleni Nkosi sengilandisa khasha ngilokhamba ebusuku kodwa nami ngiyazama lo ukuthi Nkosi yami ekhaya bangiyala bathi ungahamba itolo bokungasike ebusuku kakhulu ukuthi sekuyasheshwa manje nesikhathi salabanye khona lethi khathi engafuni uhambe ngathi nasekuthi uhalala uthula ke bandla kepha ke kuyalwa mina ngiyakuthanda noma ngingayalwa nje ngomncane athi ngalesa sikhathi ngisanatha tshwala athi mesukunatha tshwala sengabiyeka tshwala vele uyeke nakuthiwa ungabi netintombi letimbili vele omunye umfundisi athi nabu indoda ekhaya kufuna ube nafoke bafana usemthethweni lokho banenge abantu besifazane mina nje shothi emadoda angithenga simo kufuna ngithenga tibe ngu4 lenkingi ilapho ngoma phela khona kwasisinye batawubona ukuthi bahlephelana kanjani bona bakodwana kodwa mina ngifuna kudla ngisuka thula ke bandla Nkosi yami nami ngifuna ukumosha isikhathi kakhulu selifundiwe nathuso yashaya vele isikhathi sekuphuma ngichuka ngithi nje nalo tawusukuma ithi kabili ningamoshi phela kakhulu taze liduma bese liyaduma yashisa kangaka uvula ekhaya la